se fatlhego sa ka ke dimalo ya boseng ke kapelo tse neng di bua ka dimalo tse di tsa dira gore dipelo tsa rona di nne mo leseding mme jaanong re tsamaya mo lefatsheng le le tletseng medumo e re ka re ne re le mo sepone re ne ra lebala lentswe la gago re nna re le mo difolong tsa rona tumelo ya rona e ile kae TikTok, Facebook, WhatsApp di utswa moya wa rona re latlhegelwa ke dipelo tlhomori ga re na nako ya lefoko la gago morena re thuse go bona tsela ya go bua dira gore dipelo tsa rona fatlheletsege dikwalo di ntse di sa bulwa di kgobokanya rurule mošhelofo re lelekisa batho ba ba re ratang mme re latlhegelwa ke setota re leng soni re ile ra ananya kagiso ka dinako tse di nyelelang ka bonako mme re potsa gore ke ka ntlha yang fa go na gone ga gago go kwara go le kgakala jaana o sa utlwale re nna re le mo difolong tsa rona tumelo ya rona e ile kae TikTok, Facebook, WhatsApp di utswa moya wa rona re latlhegelwa ke dipelo tlhomori ga re na nako ya lefoko la gago morena re thuse go bona tsela ya go bua dira gore dipelo tsa rona fatlheletsege redimo re tsose mo lefifing leno la digitale re gapolole ka maatla a gago re busetse mo ditseleng tsa gago a re tlogele modumo re tsholetse matlho a rona kwa go wena ka ntlha ya bogosi jo bo gaufi mme re na le tiro e re tshwanetse go dira re nna re le mo difolong tsa rona tumelo ya rona e ile kae TikTok, Facebook, WhatsApp di utswa moya wa rona re latlhegelwa ke dipelo tlhomori ga re na nako ya lefoko la gago morena re thuse go bona tsela ya go bua dira gore dipelo tsa rona fatlheletsege ne ka latlhega mosipone mme ke ne ka fitlhela mo go wena re boela ko go wena o tla go batla sefatlhego sa gago se se boitshepo ga a tlhola bofile dilo tse dinnye tse di fetang ka bonako re neela dipelo tsa rona morena di tseye tsotlhe ke ne ka latlhega mosaipone mme ke ne ka fitlhelwa mo go wena re boela kwa go wena go tla go batla sefatlhego sa gago se se boitshepo ga a tlhole a bofilwe ke dilo tse dinnye le tse di fetang ka bonako re neela dipelo tsa rona morena di tseye tsotlhe